Después asesale el Supreme Court el decision en suporta na increase del premium contribution del mga miembros del PhilHealth y expresa suporta con este anuncio el PhilHealth na ciudad, hablando que grande ayuda para puede sila sostener kundi ila maga programa. Según con el Information Officer del PhilHealth Brian Habay, tiene que hace subir el contribution para na 2,400 haber aumenta el fondo del PhilHealth. El fondo amota usa para asistir medical con mga miembros, especialmente aquellos mga pobre individual. The petition was filed by Kilusan Mayo Uno, no? And then they try to question. They're questioning the increase of the 1,200 increase of our premium contribution as far as the formal sector is concerned. Now, kasi gani kita ko neste increase. It is because of our dire need of introducing our new programs of PhilHealth. In fact, amos na naman sa el demand del public to cover more illness. Na records del PhilHealth, ta parece que cada año ta subi el valor de gastos ta hace sale el PhilHealth para pagar con el gastos na hospital del mga miembros. Ta aparece también que más grande ya el ta queda gastos del PhilHealth contra con el cosa ta puede colectar por medio del contribution sale na mga miembros. Previously pwede man tumira el figure say chenegad grande increase del claim payment, benefit payment diato ng mga hospital kasi mas mutual coverage diaton. Manade covered na field, especially akil mga mahihirap diaton, sabi man to almost all na mahihirap diaton is covered with field. And these are sectors na more vulnerable to illness. So taman kuang kita kuno, taman cover kita. So in a way, since abla manggani kita, the contribution is the building block of our program. So dapat liquid corporation. We need to increase our contribution. Na lista del PhilHealth aumentaw ya también el di ila maga PhilHealth coverage y programa. Puera na oros maga asistencia medical, takubri también el PhilHealth con aquellos tiene confirmado caso de MERS-CoV virus, maga senior citizen, HIV/AIDS, dialysis package, Z-benefits para na colon y rectum cancer y otros pa. Crystal Almonia, Dateline Zamboanga.